Bahaye ikaze inshuti mwese mukurikiye Home Golden White TV. Uyu munsi nabazaniye isomo ryiza cyane. Tugiye kwigira hamwe uburyo ushobora kwakora amavuta mu gikakarubamba. Abantu benshi bakunda gukoresha amavuta y'igikakarubamba ndetse bakanayagura amafaranga menshi abahenze, ariko uyu munsi ngewe nabazaniye kubigisha gukora amavuta y'igikakarubamba. Ntucikwe rero, tuze kwigana rino somo kugera ku musozo waryo uramaze kumenya uburyo wakora amavuta mu gikakarubamba. Mbere na mbere urabanza ugafata igikakarubamba cyawe ukacyoza neza kugira ngo umwanda wose ushireho. Ukacyoza neza bitewe nuko aho ushobora kuba wenda wagiciye hashobora kuba wenda hari umwanda wazamo. Niyo mpamvu rero tugomba kucyoza neza n'amazi meza. Amazi atemba aba meza kurushaho. Iyo tuvuze amazi atemba ntabwo ari yandi y'umugezi, ahubwo ni ugufungura robine noneho ukoza neza kugira ngo utaza gushyira mu kintu ngo nibirangiza bize kuba bizanamo umwanda. Iyo umaze koza rero igikakarubamba cyawe neza, ukataho ku mutwe ndetse no ku kibuno. Twavuga ku kibuno cy'igikakarubamba ndetse no ku mutwe w'igikakarubamba, ukagenda ukataho gato gatoya kugira ngo nyine uze kuza kugira amavuta yawe ameze neza atarimo umwanda. Biba byiza rero kubanza ugakata igikakarubamba cyawe neza. Iyo urangije gukata ku mutwe ndetse no ku kibuno by'igikakarubamba, hakurikiraho noneho kugenda ukataho twa tuhwa two ku ruhande kugira ngo uze kuza kubona uko ubona amavuta yawe y'igikakarubamba. Ibi ni ibintu byoroshye, nta muntu utabishobora, ntugire ngo birakomeye. Tuzabigisha uburyo bwinshi ushobora kuba wakuramo ano mavuta, ariko uno munsi naho tugiye kukwereka uburyo bworoshye cyane nawe ushobora kuba rwose wakoresha wibereye iwawe mu rugo. Turabanza nk'uko murimo muragenda mubibona, turabanza dukureho tuno tuntu two ku ruhande twakwita nk'uduhwa tw'igikakarubamba kugira ngo kize kuza gisa neza cyane. Iyo turangije tushobora guhanaguza agatambaro kabugenewe nk'aka ngaka mubona turimo guhanaguza, ariko birashoboka ko nawe ushobora no guhanaguza kandi gatambaro kawe wasukuye neza kugira ngo kataza kongeraho nanone umwanda. Igikakarubamba kigira amavuta yo kubisaba kubanza kugikorera isuku cyane cyane kugira ngo bize kuza kugufasha, bize kuza kugenda neza. Murabona ko turimo kugenda duhanagura wa mwanda wacu ugashiraho neza kugira ngo tuze kuza kugira amavuta. Iyo turangije rero guhanagura, dufata cya gikakarubamba cyacu tukagikatamo ibice. Twe duhisemo gukatamo ibice bibiri, aho ushobora no gukatamo wenda ibice bitatu, ariko twe twahisemo gukatamo ibice bibiri byonyine. Iyo turangije rero gukata, turongera tukazana amazi meza, tukongera nanone tukoza cya gikakarubamba cyacu kugira ngo kize kuza gushiraho noneho umwanda burundu, kuko muribuka twanje tugikata ako ku kabuno ndetse no ku mutwe, turongera dukoraho twa tuntu two ku ruhande. Ahangaha rero tuba tugeze ni ukugira ngo tubashe kuba twakoza neza umwanda ugashiraho, tukongera tukibutsa neza yuko turangije duhanagura n'agatambaro kabugenewe bitewe nawe ako ufite agatambaro ko kumeza. Murabona yuko tuba turimo turakoresha ibikoresho bifite isuku. Ubu ni bumwe mu buryo ushobora kwakoramo amavuta y'igikakarubamba, ariko tuzabereka ubundi buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ubu ni uburyo bumwe, hari uburyo bwinshi cyane ushobora kuba wayakoramo, ariko n'ubu ngubu buroroshye cyane, ndetse n'ubundi buroroshye, ariko uburyo we nta muntu bwananira. Iyo turangije rero
tureba ahantu hashobora kuhatangira nk'uko muragenda mubibona, tukagenda twomoraho agashishwa kariya k'icyatsi, tukagenda twomoraho kano gashishwa k'icyatsi kugira ngo tuze kubona ya mavuta yacu mo imbere, tuze kuza kubonamo amavuta yacu y'imbere y'umweru, araza kuza asa neza cyane, araza kuza ameze neza cyane. Iyo turangije kuba tumaze kugenda dukuraho ka gahu k'icyatsi nk'uko mwabibonaga, tugenda twomoraho agahu k'icyatsi, turagenda tugafata ikiyiko, noneho tukagenda tumeze nk'abaharura ya mavuta yacu y'umweru aba arimo imbere. Tubibutse yuko turimo turagenda dukora amavuta y'igikakarubamba. Abantu benshi bazi yuko ano mavuta y'igikakarubamba bayifashisha mu mavuta yo kwisiga ku ruhu, dore yuko amera neza, mu gukora isabune nziza cyane zo koga ku ruhu, mu kuba bakoramo amavuta y'umusatsi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahangaha rero wajya kuyagura akaguhenda, ariko uramutse ubaye ugiye mu ishyamba ukamenya kuba wabona igikakarubamba, ushobora kuba nawe washobora kuyitunganyiriza kandi bikagenda neza. Ibi ngibi birashoboka. Hari ibintu byinshi tuba tuzi yuko bihenze kuba umuntu yabikora, ariko ibi ni ibintu wakwikorera iwawe. Niba ino video wayikunze, yisangize abandi, wibuke gukora subscribe kugira ngo video nyinshi zigiye zitandukanye zizajya zica kuri ino channel ujye uzibona mu ba mbere, dore yuko harimo video nyinshi zigiye zitandukanye zigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndabararikira indi video rero mu minsi iri imbere, nayo ntizabacike, y'uburyo ushobora kwakora amavuta mu gikakarubamba ndetse ukongeramo na karoti. Murabona ko turangije kuba twabasha kuba twakuramo ya mavuta yacu. Tugiye gukurikizaho ikirere, turabereka ibikoresho byoroshye cyane hano. Iyi ni ikanya cyangwa se ifoke bitewe n'uko ubyita iwawe, niyo turi bukoreshe dukubita ya mavuta yacu, tuyakubite neza anoge, aze kuza ameze neza. Ariko hari abantu bashobora kwifashisha blender, hari abantu bashobora kwifashisha agahandi mixer gashobora kuba kagufasha, ariko twebwe turakoresha bino bikoresho bisanzwe. Ibi ngibi tubona bisanzwe rwose, nta mpamvu yo gukoresha ibikoresho wowe ushobora kuzabura. Niyo mpamvu turimo gukoresha ifoke, twakoresheje ikiyiko, aka ni agasorori, nawe ushobora kuhakoresha akawe. Tukubutse ko ibyo ukora byose bigomba kuba bifite isuku. Iyo turangije rero twifashisha kano gakoresho. Aka ni agakoresho twakita nk'akayunguruzo, ni agatambaro tujya tugurwa mu supermarket, ndetse ushobora no gukoresha n'agatambaro gasanzwe nka kakandi kamwe kameze nka niro, ariko kadashobora kuba hacamo ibibonetse byose. Noneho warangiza ukakifashisha ukamura amavuta yawe. Murabona ko turimo turakamura, murabona ko tubonye amavuta yacu twayakuyemo mu gikakarubamba, kandi muzi akamaro kenshi kagiye gatandukanye ko kwiga kwikorera amavuta y'igikakarubamba, n'akamaro gakomeye kandi cyane ko kuyakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo turangije no gukamura ano mavuta yacu, turagenda tukayatereka muri firigo. Kugira ngo abashe kuba
yafatana neza byibura amasaha 24 aba amaze kuba amavuta meza cyane. Ubaye udafite firigo, muri video izakurikiraho nzabereka uburyo ushobora kuba wayafatisha udakoresheje firigo, ariko murabona ko ari amavuta meza afashe rwose, amavuta buri wese yakwikorera iwe mu rugo bitamusabye ibintu byinshi. Golden White, iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White, tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane, amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Golden White, ubaye igisubizo ku Banyarwanda.